Ik zal met de deur in huis vallen. Het nieuws waar u natuurlijk allemaal op gewacht hebben. We hebben iemand opgepakt. Lieverd, zeg gewoon dat je niet gedaan hebt! Stel je voor. Ben je gewoon een jongen uit de Achterhoek en dan van de een op de andere dag uit de hele wereld wie je bent. I flera år har stridigheterna pågått inom imperiet Stenbäck. Och idag kommer äntligen hovrättens slutgiltiga dom. Så måste jag ha förberett en plan. That's the problem. You can't save Kinnevik. What you need to do is destroy it completely. Jag har lite olika idéer. Du måste vara välgörande. On vient de porter à mon attention une vidéo ignoble qui circule présentement sur les réseaux sociaux. Ouvrez grand vos yeux, c'est une révolution qu'on propose. Appelle un hypertrucage. Bataljonen har bett om förstärkning i månader. Jag har gjort en jävligt bra insats. Oavsett vad någon säger. Andreasson, du drar på dig för mycket ljus. All the media wants to talk about is the Christchurch car wreck. 4 women dead over the last 2 years that they know of, and the police are scratching their heads. I'm not a psychopath. I killed for me. It's that simple.